90% resimu walu husi população mundial. Atualmente, Maurícia Segurança Aihan moderado. Coordenador Primeiro-Ministro ba Assunto Segurança Aihan Nutrição, Felipe da Costa Hato Idane, foi participa consolidação nutrição tina ringu rua Tolunolu, ia Hotel Timor Dili, quinta-feira semana ne. 28% população mundial, acordando Maurícia e segurança Aihan que moderado a seguir, 22% ne lavar seria mundo toma, tina ringu mai krai ne rice padak, então é mais não preocupa. Mulai senhora Gerda Berto, yang hasil lesang asisten inspektor geral logo, yang mozo karak mai Timor Leste, atau até terbaita Timor Leste kata presiden kuatan sama mosuba asun bedang. Sama saya, kita ya Timor Leste, kita masih problem bedang. Aku lagi tolongan terus. Awal sih tina 5 mai keras, 47% rice padak. Kita asli ya mundo. Kita asli ya mundo in terms de rice padak, no in terms de anemia balabat sih. Tinggal 5 mereka. Niamos explica, município Tolu ia Timor Larang, labarik moras ho rice badak, husi município Ermera, porcento ne nolo resin Tolu, Ainaru, porcento ne nolo, 9% lima nolo resin hito. Bang moras anemia ia nível nasional, labarik sira nebe mak hetang moras ne hamutuk hat nulu. Município nebe mak labarik moras asli mak likisa ho porcento ne nolu resin ida, município Manatutu porcento hat nolu resin sia, município Ainaru ho kovalima porcento hat nolu resin neng. Ya, Timor Larang tomo kita harap município sira nesa Ermera, labar sira rais pada kembali 63%, Ainar 60%, Uipusi 57%. Né? Município todo mesmo asli. Em termos of filafale ba anemia, ya a nível mundial, a nível nacional, Itania lavar sira tina lima mai krai nebe. Kita problema ida ne anemia ia 40%. 40% ne bom, né? Mas município sira nebe asli Timor maka 61% ne ia liksar. Basic loss tu. 49% yang Manatutu ne mas basic dili. Ida fali 46% ne Ainar ko kovalima. Município do Timor Larang kalau itu yang mapaleta ini yang katakannya 30% pada. Ia Timor Leste inanfetu sira nebe makhetang anemia porcento tolu nolu resin tolu. Mas que tem que preocupa ba inanfetu sira nebe makhetang anemia. No município nebe asliu anemia mak wekusi porcento tolu nolu resin neng baukau porcento tolu nolu dili porcento nolu resin hitu. Entretanto ia Timor Leste inan sira nebe bokurliu porcento sanolu resin sia. Reportagem Ana Rosária Celestina Falo, Televisão Timor Post.